Tripura ulungni bisingtoi nok nui tongna ani khumtia kabangma L.T.V college ni student rok kokborok de 47 kokborok dena apply tongo idur kabangma student rok masalayo musulayo tongthoklayo kokborok dena tiyei kabangma idurni student rok naithothok masang khlaiye cultural dress na kanlai masalai tongo nongno tinini Tripura ulungni bisingtoi tinini pana i L.T.V college ni pana rongna nongno phunungnai noksoi nai tongni Tripura ulung ini pilbri cismi kokborok ko haste hapang bai ko sijak mani samurudai long family government degree college ni bukhakti eke kokborok bedeng ni bukhakti o pandao phai manjak phaijak pandani achupphang borongang phirungphang okrak tei opandani narwai okrak tei narwai motom narwai borom tei boromanang phirungphang jotono angkong berek berek ni bokrok ndui tei o college ni ndui lamsobo purumungya faro haino hai o pandawo phai manjak phaijak srungnai tei srungnai je sonobo lamsobo tinini pandangkai kicha leri thanga जों फुंनि पान्दानै चिनि पान्दा पटां रग सुइजाक दंमोनि हाइफानो जों जरानि बिसिङाव चेंनि मालिया बनबागै साब समखानि बांदिसा नागार सानो
जों सावै मानो सिनि ओ साल गांगाय 19 जानुवारि नि सालो फाइजाबि फैमानि बिसिब्रुम ब्रुम न कई जो तो फाइमाजा फाइजा बक्रा चक्रा चाय फनाय बेबं न सुंमुं कासाखना बखावो तांगै जों दिनै निहाय 13 जानुवारि ओले ओ प्रोग्राम फाइना नाखा बिसिब्रुम ब्रुम न प्रोग्राम गांगाय हाति बासा रमै खालायनानि बागै दागि मुं सफायो आबो गोरों गोरों थाइनि बेबा कलेज एकेबारे न कतरन आबो हागे दागि मुं सफायो तागलाय गांगाय 10 जानुवारि नि सिमिनो ओ प्रोग्राम न सालसिनि रमै पालायनानि बागै जोंनो दागि जाखा सालसिनि रमै तो जों खालाय सुगै मानिया गोबांमा जों जालरक दङ आबोनो नाहारैनो जों 13 नि सिमि चेंगै 19 जरा जे दंमानि आ साल दङ जों खालायदों मानो बेवान सबै तिनि सिमि अपानो चेंजाक मानि सा गुबुनि रुंनो कतरको चेंगि दिबायखा आबो हायके न सिनियरबो जों सें खातिनि हायदा कमखा 1979 नि बिसिमो 19 जानुवारि वो kokborok जे kok तंगमनि ओ kokनो हास्ते हाफांनि kok नै गसिमु रिजाक मानि सा आबनो जों ताबु kokborok सालरक नै मुं फुलाय पालायनाय फायो फियाबा kokborok साल खायबो गथक सुबिया तांगै हिमाले kokborok सानाय र फिल ब्रेसि सिनि बरबिया बरक बिसि बिसि साय साय सिकांनि सिमिनो सादागै फैमानि सिनि जगै फैमानि बसम बिनि kokno जों 47 बाय सिमि पाइया आबो तेको सा सिनि सावै साबाया हायफानो उ kokno हाफां बाय बसिना हारजाक मानि हिंगांके फिल ब्रेसि सिनि ताकलायबाय गलायो आबोनो जों सा सालाय पालाय फायलायमानि मुइतु फलायमानि ओ साल सिनि वान शप मुं तंमानि kokborok सानाय सिमिया kokborok सानाय न कारिबो गुबुनि दफानि बररक अरब थायो मानजागै जुमाय लगे थु बिसिफोरखौ न फायो ताकलायनाय नेमानि गुबुनि बसमिदै बांथाया हनमाननि स्लाइफानो से गोरै नुनि मानो गोरै बाय बाक्सानो जों खामावो कायसा पोस्टार हेके सना मेरिका आरो थामथि दक कक थाय हे के कक बतां रंनो तयै आजागा सुइजाक दङ जे गुबुनि दफानि बरक फायनाय र बरक थायजा तुजु पानो सिरुनि मान फुं थायगा सिनि थुं आबो हायनि वासो जोंनाबो ताकलाय खायमानि फियाबा सिनरो नुजा खालिया ककरै जों बिसि ब्रुमनो नबो फ्लायलाय दंमानिबा फायनाय बिसि रगो दा जों थायवैसा बरक न बरकनि थाव कक सावै जों बरक न लामजाक सुबैना हारि मान न आबो सिनि नाहार मुं दंनाय तै आंहासो कक सागला सिनरो एलमनां एलमब्रुम कक थाय खलै साना ब्रुम वान सुक्रुम लग चिनि लगियो दंगो नरक ब्रगनि ककनो बाहान बथिबाय जेसु नरक इम्पोर्टेंट रुवा हेगबा नांगु गुबनि वासबो आबा हिकेनो ब्रगनि कक थायनो यासाकदि जतनि थानि कबकं तंनाय यानि सोंनाय जे खामानि आसु साइनो हायनो हाय चिनि नारवाय रकनो अपरा रकनो खुलमुय आनियो लामसमनि ककना मुंनो अरनो गथाका हामबाय Bila hambai sini फोरोंनाय बकरा बेलेग जिसानो फाइनेगे सिंदाबो sini narwai modal borong manangsa sidani kuke kene nele ge sadro boinai sini rung sirnai te sirnai juk suno
narmani bau thene kesana bagi. Now, I would like to invite our guest of honor, Sri Siddhar Debarma, to speak to us. Mother tongue Jerobe Brownie Saito. Mana Abonatebo, Sinum Crack Man, Joto, Gofa, Joto Honor in the Saito. Ankabayo, E. Kobrok Salmo, Hukumu, Mukumuba, Sinum Mananoba is a Sinum Boom my own Kasa. So, among generation of Pega, Sini Boom, Sini Maniko by Panzania. I had a couple of that are sitting Boom to the Oboson Magosify. So, every month, Upon watching come side on Corona, but then focus on going to over Kitcha, Bike, Abono restitute Kaiman, recovery Kaiman. That are English reconciliation. When I told revive Kaiman also Rascoya. The Tamon Kane was not much. Basa Padani Boom, Basa Manico, the Mali sign, Manico. That morning, so certainly as Sivan, then is a panda, saying the Cobro Berry. Genesis and Professor or ang katayo su may panabasini susah kuno semua officially abo sinumuria abo jotin bagana orang bagana je akhasing je saibe kaje foreign tourism teni ba koma NGO tan modai bo okobno sumoi teni through literature through many apps through the apps mo kaise karin jana no se de Sai. This is the one that I am from positive side of home. Okay. Chung be kuna handang jin kuna samkan mo ya. Sini samong ko ma tongku. Sini samong ko borok salni umot au. Goi ang kokborok kokno sarangna chai tok uibo tongo. Thank you. So these few words which I spoke now, I think I have missed the exact pronunciation, I think. Still though, I have tried my level best to speak in kokborok. And with these few words in kokborok, I actually try to celebrate myself this special day of Kokborok Day, organized by Department of Kokborok, Government Degree College, Longtrai Valley. On this 47th auspicious day of Kokborok Day, I wish everyone very well-being so that this Kokborok language flourished in the coming days. I actually love very much Kokborok, so I am trying to learn Kokborok. So in the coming days, I can able to learn more, I think. So this message I want to convey to each and every Kokborok speaking community across the globe, including here. Actually, I want to convey to you, my dear sisters and brothers present here today, the importance of our mother tongue, Manikok. We have to know, we have to develop Manikok. So each one of us has the responsibility to develop. Not only one single person can able to develop, each one of us has to develop our own mother tongue. So first of all, I welcome here our honorable guest who have came here to grace the occasion, our Chair Siddharth Debarma from ICAT department, and our Sunil Debarma sir, who is a retired IAS, and once Charu Kumar Tripura, who is an activist, social activist. So I welcome everyone present here, and I welcome my dear colleagues also, teaching, both teaching and non-teaching staffs here present here. Therefore, I convey my deepest gratitude to the Department of Kokborok for
arranging this beautiful program. So, lastly, I thank everyone, mostly my dear students who have came here with your traditional dresses, colorful dresses. You are looking great today and very much enthusiastic. So not only this day, you should not organize and should not every day is a kokborok day. We should accept it. So 365 days we have to think about the development of the kokborok language. So with this message, kokborok should prosper in the coming days, and I hope goodwill and prosperity to the kokborok language and the kokborok speaking people in the entire world. Thank you all. Bye-bye. Hambai, sini ringo kota di Tripura yak suno, namanya kok saya Hambai. valuable speech. Tapi kubun bos mi borok sini bos mi kong nasan blind atau bu. On bagi dofani cempal kepin bagi yang kokborok lain. When people from another community speak our kokborok, we used to be really happy. Ge sini kok lampanda tini orang no nansaka sentalu sini hukumu panda ni facing hangare suara iba kokborok. Now our first session program has finished. Now we will start our second session program, cultural program. Ge yang sini volunteer no boine sini narwai no tolat terang dia suri na babi. Now I would like to request our volunteers sini narwai no pelajur ke blind sana. to give seats to our guests and dignitaries downside. Sung go do gay my show my matamna pelai salai ane sung find a bayara find a lakera. Tabok Tripura lok phai supaijak Dolai district ni Long Tribal Sub Division ni Keha College
মহা L.T.V কলেজ বা লং ট্রাইবেলি গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ দ্র ইদ্র kokborok de apply jai tong ironi student rok irni ke hak student ba ang korok salnai ta khong nin bung ta Ani bumungkai Bantula Tripura. nok ta ino tini tama khai tong ino Seng irotun hui kokborok de palai tongo. akhai program rok koitani simi cheng khan nong ne bo Sini program seng man lai do seng salai mani noitani simirok seng nahi mani emon je seno seng kha seng topung dostani jora rok. Khai kya? program cheng mane kya ler Kya ler ka? akhai mai rok lai mare Tini mai tu masa ke lagang je khakayo. Awan bai oro ongo wahan to hanung masanen khana. mana program play masane Program payoi laso masanai. akhai nung khai masanai phile no tu ne Ang tenei custom su kaisa khainai oro kherebai gan chini kherebai masamung culture masamung abo kaisa masanai. Tripura kherabai de Tripura kherebai masamung. nok kojon nok phaja gamna ni team rok Ani Tripura masanai team hingkai chala 5 jona buri 5 jona. joto student dai na ba ar onno rok Student pura chini je long trai bele college ni student mamang se. Chini team. tahu bor nok khana na bok barakhlai tong thot khlai idr kokborok san plai tong long tribally subdivision droni college L.T.V college dro palai jai tong sing panani kabang ma tahu bor bai kabang ma student rok bai korok slai nai kokborok dina barakhlai palai tong nok chawai thage nai tong ni Tripura lu khambai tini bai halai 47 time kokborok de apply jai tongo long tribally government degree college dro I college ni ke ha masanai ta khok bai malaiha ta khok bai korsanai ta khok nin bungta Ani bumungkai Salon Tripura. barang jaha nang tini Tini 47 kokborok deni sini college ni tungwai sing tana custom surulai nai. Abon bai tabo ready khai tunglai kisa hosagiri masai tungo hosagiri pore sini ungnai. nang hala be custom ni moi mas Ang khai tau nuwatia ni ungwai notia nuwatia tribe ni ungwai ang tini custom surunai. Sini long tribally government degree college so 5th semester ni. halai nang halai ta na ni team rok koijon rok phaja masanai Ani team prai 9-10 jona ro khosung. nang I college ni na aron na jagani Ei college ni. halai mai rok lai mane basa Mai to masai kho tabo mane masanai program paimani yagulo laso masanai. awan rok Awan bai tam hinai ingo mosdeng. are rok no hala barang jasa gari kokro Onek tungthoka tini 47 kokborok de ni. hambai ta khok sran Okay. Sang tini L.T.V college ni long tribally subdivision ni L.T.V college ni student rok bai kokborok de palai mani bongna nuha sung L.T.V college ni student rok korosnai ani kore to L.T.V college ni student masanai team ta khong ni bongta Ani bumung Johor Tripura. nok tini tama palai jai tong Seng tini ingka tini fashion shoot jan kaisa sinimung ba kokborok de ni ba jora mamani seng mane participate khai phunai. halai masanai team rok ni team rok susur phajak lai Sini mosanai team rok kabangma phaijak. halai mane nok joto student dai na phadani borok no Seng ero tabo present tong joto student no phatani brobo kabangma phaijak. Ingka sini college ni bo kabangma phaijak. Seng sai pe yaso jora bro bangmani. narwai rok lai susur phajak Narwai rok seng to mane mosanai rok ba participate khaina rok bisinje seng habuinai jiako. Ingka tabo jen kisha nongman mode to narwai okra rok kabangma phaijak. bukhuk nang budai masanai Ang Korea masanai. Korea team ni bo Tripura ni dei na bo team ni masanai na Tripura ni. Tripura dok mane masamang bukhuk ni na bunglai Ani mung bobita de porma. nang bo masanai Sungke custom suni bagi. alai mana nok ni team susur phajak Iko tonggu koi 10-11 জন. nang bo college ni student Student nanggo. nang mana custom so Custom suni bagi. la mai rok lai masanai no Mai to nogni na sai pheke a. Kurunggo a. Gai. program bai masanai no Masanai na siap le ab to asa khai ya. nang budai ira masanai tini Korea sini Tripura ni.
kalsa tin drop no ni bunghlai kosuti Tripura hambai nongno jorar mani bai takhok ar kabangma sungi panani je masanai rasapnai rok bai nongno koroksai phunai noksoi Tripura luk nai tongdi nongno kabangma tini panani phunai 47 kokborok dena tuyei choi nai tongni Tripura luk hambai tabok L.T.V college ni Tripura outlook ni loge to L.T.V college ni student kainei bongno kok sungnai bok barakhai no kok borok dena barakhlai plai bono bongno sungnai nang halai bobrani buku ang SK Parani nini bumung halai ta monom rupini title rupini ta nang tini de first time kok borok de plai na agero plai ja agi palai khang first semester ro taw tang third semester ro por tongo hangkai school mono school pori jaga ang aro khaika nok tini masa rok nang bure masa jak tini ang mula musali ang costume sur khata aro participate khaika mairok made masa kha masa ya ko amle angkai barang jakha tuni program phai ang bele no tongthoka amhai program sopaye chini sar ojon joi busungo onek no মানে তামনাই কাহাম কাহাম অপরচুনিটি রেখা जोंनाव माय कस्टम सुरगरि रेखा आंगा गिरगो मा खायाखो ताक बिनि बागै आं और मा खायाता आखाय जों आर कायसा ता खोक दाबा थैजन संनाय नों बडे मासा तनै आं तनै मासा जाया आं कस्टम सुरखा तनै आखाय दाबा खाय दाबा अंगा चिनि आगे आगे नि तिप्रा सानि कालचार चिनि दाबा बुरि चिनि चयसु बक जत आगे थेगनि नुं मानि अबनि बागै जों कालचार मा फनुगो आइथानि बाय तो माने फिल्म आइथानि बागै जों मा फनुग जागो माना चयसु आगेनि अक्रा जाग्रा युज खाय माने आगेनि चिनि चयसु युज खाय फाय माने अबनो जों तागबो जों चाराय रक अबनो फनुंना नांगो माने चिनि लुंमं चिनि कानमं चुमं चिनि जेकवा चिनि कानमं चुमं चिनि ड्रेस चिनि नुंमं चिनि तुइमं अबहायके माने कामाया तय जों अबहायके न जों तुइ फनुय दङ नों खाय बपरानि ताखौ आं अंखा आं जे मनुनि न आनि बुं पिलुक त्रिपुरा बारां जाखा तनै आं तनै रो kokborok de फाय अनेक तंथक जाखा ताइ तानि इंगे चिनि सारसुं ताइ चिनि अनेक चिनि स्टुडेन्ट रक जों जतन बाक्साखाय जों इरो kokborok de पालायलायो बसरपतिनो जों अबाहायकेनो जों kokborok de अंगाय जों पालायलायो आखाय फाइनल क्वेश्चन माइरक लाय चारि जाखा माइरक तो फुरुंनि सिनि तो फुरुं तो साजाक इंगाय तफुं दिफनि जों ओवान बाय अंगरक मासानाय नै खानागो तफुं जों मासायाखौ प्रग्रामबो चिनि पायाखौ अबाहाय प्ले हामबाय ता खुक नंना जरा माने बाय पानानि तिनि पाना 47 kokborok de pana बाराखै लं ट्राइबेलि गभर्नमेन्ट डिग्री कलेज दर प्लाइ जाय तंग बनो नंना स्राय स्राय फ्रंनाय नक्सय नाय तंदि त्रिपुरा ल खामबाय